izina ryawe rishimwe hejuru. Haleluya. Mungu wa majeshi, wewe umetukuka, dunia nzima zaidi ya ufalme wote. Mungu wa majeshi,
Bwana asifiwe. Amen. Kandi undi munota umwe gira bicare. Ndicaze. Kandi wamo wita warugeze papa. Aho warugeze kabisa reka kuri ngoma. Reka kuri ngoma. murakoze. Reka Kofi asengere ibihugu byacu, Imana ibigirire neza, bitabare uhereye mu gihugu cyacu n'iki gihugu cy'u Burundi. Reka Habineza ngo banza atere haleluya ubone gusenga. Mana yo kwizera. Haleluya! 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 Samani haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Mwana kwa Habineza nanone kandi ibintu yasabye haleluya. Nanye mfite gusenga ibihugu. Kandi kwa Habineza ni ikimeme. Ariko kuvuga ngo ateye haleluya, wowe ukayifata bisanzwe. Nijwe ufite. Sama haleluya. Hari ibintu abantu bazavuga mukagira ngo ni joke, ngo ni histoire. Ariko Habineza ntawuzi ko ari ikimeme. Mwumvishe haleluya. Tuzamura ibiganza. Tazavuga neza. Amen. Azavuga nyane ko bitari orwa. None Moses yitonde. Zana ko gashorama. Dufate pepo rimwe minota 3. Kazana nyene guys umudiakoni. Du shambure minota 3. Niturangiza duwe iminota 3 ntirenga. Dufate pepo rimwe munzu niturangiza duweze umwanya. Mose mutunga bihanga minota 3. Ariko Paul ariye narimba kumbe bawa nimuze nabene data ba minota 3 niturangiza twishyana. Sing your head.
uhimbazwe Yesu. Mana y'imbaraga, Yesu byiringiro byacu bidakoze isoni. Usingizwe, usingizwe, byiringiro bidakoze isoni. Amen, 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 amen. amen, Amen, amen. Mano uhese umugisha amashi menshi kwa Yesu. Yesu ahimbazwe. Sinsubira kubyina ariko ngiye gushima muri haleluya. Ibintu bibiri Imana iherutse gukora, yakoze byinshi ariko jewe natoranyijemo bibiri byo gushima. Shima Imana kubw'umuryango wa Nkuruzi. Nimuvuge ngo haleluya. Ngiye kwigisha iminota mike. Moze ngwina. Ngiye kwigisha iminota mike ishoboka ariko ikigwa ni kirekire. Kansaba umuntu wegeranye n'uwundi, ntimufatane umwe ari ufata uwundi, mufate ku kuboko cyangwa mu kiganza kuko mfata Moze niba ufata nkuko. Mwese mwabikoze? Mwabikoze? Okay. Moze ngiye kwinginga Moses andekure. Moze ndekura. Wanze tundekura. Ndekura Moze. Mwabonye ko yankomeje. Mwese ndagira ngo umuntu abwire umuntu wamufasha umubwire ngo ndekura. Ndekura Moze. Tundekura. Gerageza undekure. Moses yanze kundekura. Reka muhezagire ndebe kwa ndekura. Moze ndekura. None kutambwiye ico urakoze cyane. Ngiye kwigisha ijambo rivuga ngo sinkurekura utampaye umugisha. Buriya nimuzamura ibiganza byanyu nimuvuge ngo haleluya cyane. Hari kinyoma dusanzwe twubakiyeho shaka gusenya. Hariho virisi zaduteye imisemburi turimo tudashobora gusenya kandi tuyibona. Umuntu arabyuka mu gitondo wahura n'umuntu ngo Imana iguhe umugisha. Nta mugisha akwiriye kuko ntacyo yakoze. Akwiriye mwaramutse cyangwa akwiriye bye bye. Buriya abantu benshi bahezagiwe muri izo nzira. Abantu benshi umuntu uri kugukoraho gusa ngo Imana iguhe umugisha. Umugisha se akugize gute? Umugisha ni ikintu gikorerwa. Umugisha ntabwo ari ikintu gitoragurwa. Turi kumwe? Cyangwa ndimubyemera ibyo? Okay, impamvu atari ikintu gitoragurwa, aya magambo ngira ngo mvuge ibintu bike cyane. Amasomo yarane ariko reka ndebe ko mbabwira abiri. Somo rya mbere ni ibikuta bine bituma tutaronga umugisha. Somo rya kabiri ni ifunguzo 7 zitugeza ku migisha yacu. Izo 7 sinzi ko nzisoza. Irya gatatu yari imiryango 10 tuvoma nk'umugisha. Imiryango 10 tuvoma nk'umugisha. Iyo ndayo sinoyimara. Ya. Muzangurikira kabisa. Ndashimira abavandimwe barucuza turi kumwe. Eka nanone mpamvu kugira ngo tugenda ko kandu tukemezanyijeho kavuga ngo umugisha urakorerwa. Amakuru ya Isaka n'abahungu be b'amahasha babiri, Yakobo na Esau. Mwibuke ko yamubwiye ngo kugira ngo nguhe umugisha birasaba kugira gute? Uje guhiga unzanira umuhigo, numara kumuzanira umuhigo hanyuma naje ngire gute? Nguhesha umugisha. Umva mbabwire, isobanuro y'umugisha ni ijambo rimwe. Ni ijambo umuntu abwirwa hari igikorwa yagize gute? Yakoze.
igikuta cya mbere gituma tutaronga umugisha, nimuzamure ibiganza nivuye ngo haleluya cyane. Igikuta cya mbere gituma tutaronga umugisha muri ibyo bikuta bine ni ukutamenya amateka yawe. Kutamenya amateka yawe. Nari ntuye he, navuye he, ngeze he, ko ndaja he. Aho kantu karumvikana? Kutamenya amateka yawe. Kofi, kutamenya amateka yawe. Utamenya amateka yawe, nta mbaraga z'Imana ushobora kumenya, nta bitangaza by'Imana ushobora kubona, nta kuboko kw'Imana ushobora kubona mu byawe, nta kiganza cy'Imana gishobora kugaragara mu byawe utazi amateka yawe. Hariho amateka amwe tugomba gusenya, niyo nahereyeho atuma tudasingira imigisha ngaya. Hariho inzitizi twashyizwe imbere, batwigisha inyigisho zitari izo gukorera Imana, zitari izo swata ababyeyi batubanjirije. Hari umusemburo basize badushizemo, hari ibintu basize besa imbere yacu biradukurikirana, ibintu tugomba kugwana nabyo tukabikuraho. Twabanye n'abagabo b'abatunzi, kamvuge kano kantu ngeza haruguru. Twabanye n'abagabo b'abatunzi tuzi, ariko batari bazi gukorera Imana. Ndavuga umwe njewe narinzi wakoze ikintu kintera ubwoba, ndagira ngo umenye ayo mateka mwe gukorera Imana. Ndaje mvuga ibintu ngabingaye n'amanirukanga nicara hanyuma ariko turacyari kumwe. Uyu mugabo yari afite ibipfura sinkabije byinshi, yari afite ihene nyinshi sinkabije, zimwe imbwa zagaze zirira ku musozi, yari afite n'inka. Umunsi umwe baravuga ngo bakorere Noeli. Hageze ko dukorera Noeli kugira ngo abantu bazamenye neza Noeli zabera mu muhana. Wa mugabo yamahaguruka agiye gutanga, ngo haguruke abantu bamakoma mu mashi, ngo rangize yamavuga ngo mbahaye ngo mabuye ngo hitoroshi ngo twatundi ngo dutoya tujya tubuye uduperekereyo. Ako ukurumva uwo musemburo, usimze intama magana, usimze ihene magana, usimze inka 100, utanze perekereyo. Aracyahari uwo mugabo, ni ukuri. Tirimbo zo yaratunze ngo aguza amabuye y'agatoroshi ngo bazatse ku mugutana. Abashitsi bakeneye kurya. Niba hari Imana yagukoreye, gerageza kumenya amateka yawe. Navuye he, ngeze he, inyiturano niki nakora kubw'ibyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Nimuzamure ibiganza nimuvuye ngo haleluya cyane. Igikuta cya kabiri, reka mvuge ibyo bikuta bibiri ngira manuka yari. Igikuta cya kabiri ni ukuba umukene mu buryo bw'umwuka, ukongera ukaba umukene mu buryo bw'umubiri. Ntuzi gusenga, tugire ibihe byo kuba mu cyumba, ikofi yawe nta kintu kibamo waramanitse. Ntacyo tumurongo umugisha rucu. Tugire ibihe byo gusenga. Basi niba ukenye mu buryo bw'umupfuko, gerageza usenge kugira ngo Imana ifate hirya no hino, itanga amafaranga nimba izayakura mu mafi, niba izayakura ariko akurwe n'amasengesho yawe. Hanyuma nimba ubuza amasengesho, wari gerageza basi ukaba uri n'umukiri, ukaba ufite ifaranga, ariko igikuta cyatuma utagera ku mugisha ni ukuba umukene mu buryo bwo gusenga. Ukaba nta masengesho ugira warangiza, ukabakena no mu mubiri, nta konti ugira, nta kofi, ntaki, uzugenda gutyo ariko ntiwitaye ku byo gusenga. Icyo ni igikuta gishobora gutuma utagabana umugisha. Kugira ngo soze ibindi bibiri ndabisimbye, murambaza amakuru yabyo. Funguzo 7 zituma tugera ku mugisha wacu. Nimunikiriza amen. Oya nimuzamure ibiganza, nimuvuye ngo haleluya cyane. Urufunguzo rwa mbere rutuma tugera ku mugisha wacu ni urufunguzo bita ngo umwete. Umwete, gushira umwete mu byo ugiye gukora. Nimba ugiye kurya, uryana umwete, ugaragaza apeti nyinshi. Nuje gukora, ukorana umwete.
nura kugira ikintu cyose ukora ugishoremo imbaraga. Nimba ushaka kugera kure ubishiremo imbaraga ushiremo umwete uzagera kure, ariko nukorana ibintu byawe ubunebwe ntabwo uzagera ku mugisha wawe. Monikiriza amen. Monikiriza amen. Ndashaka kuvuga kano kantu. Hari abantu bakoresheje umwete ariko simbatindaho cyane. Mugabo bita Zakayo yari mugufi, cyo kirazwe. Umuntu mugufi kugira ngo abone umuntu uri mu bantu ni kibazo, ariko umuyobozi umutegetsi yashoyemo imbaraga, yashizemo umwete mukurira, atitaye ku maeskoti, atitaye ku baturage bari kubabona ko yari afite iranka y'ubutegetsi, ashiramo umwete ngo mukurira igiti. Luka tumwe zo gwanditswe na Luka igice cya 19. Wa mwete ngo yashizemo mukurira igiti ngo aja hejuru. Yesu ngo arawubona, abona n'ukuntu ngo ari ku giti, aramubaza ngo se Zakayo kubera iki wuri? Aramubwira ati ururuka, umwete nabonye washoyemo uyu munsi ndarari wawe. Nimuvuge ngo amena cyane. Ndarari wawe kubera ko nabonye wabishizemo imbaraga. Zakayo ngo bagize umugisha, Kristo ngo aza kurariwe. Amaze gushika ntiyagize umwete muri cyo cyonyine, aramubwira ngo hari ikintu numvise cyaje mu mutima, nageza nkorana umwete ibintu byo kurenganya abantu. Nakoraga mu bijanye n'amakore, narenganije abantu ntitaye ku bakene, ntitaye ku bakize. None abo narenganije shoyemo imbaraga zo kubasubiza ibyabo kimwe cya kabiri. Hanyuma musubire mu nshakire n'abandi batishoboye, subire nshoremo imitahe mbafasha. Zakayo ngo abishoramwo umwete, kandi ngo amaze kubikora abironkamwe umugisha. Umva ngubwire, nushora umwete mu byawe uzaronga umugisha. Timonikiriza amen. Reka nambuka kanza. Nagize Matayo 25:14. Inkuru z'abantu bahawe itaranto batatu, simbatindaho. Babiri nibo bashize mu mwete. Uwazitanu yashize mu mwete aracuruza, hanyuma hakandi kanze kugeraho kubwenge, ariko nako muri ibyo baragakoresheje kugira ngo ucuruze. Nuko ubuze ikintu bita prix d'achat, ukamenya ikintu bita prix de vente, ukamenya ikintu bita benefice, ukitega na perte. Abantu benshi muzi mukubona bahombye bakinze amaduka bagarutse muhira, bagiye batazi ibyo bintu. Tamenye ikiranguzo, tamenye byose biri hamwe, tamenye inyungu, tamenye uruhombo. Yari gusanga gasanga yakinze, bagira kamukabona muhira ngo sinzi uko byagenze. Buriya abantu baza biga ibintu bijanye na ekonomi, baravuga ngo muri ekonomi kirazira gukopa habe n'umwana wawe imbombo, kuyimuha nuyimuha uyigurire, ushira ifaranga ziyo mbombo, kuko nutayishira ije akagaruka ico ni kinoga zaba yimze ejo we uhacuruza akigwamo. Ko ni kamwe bazavuga ka kabiri baziga ekonomi, baravuga ngo kirazira gucuranura ifu ya hurure, hurure ngo uyicuranu igatumuka periti bayinjiye. Eko okay, tugarukirizaho kansoze pangwana n'amasaha. Nimuvuge ngo haleluya cyane. Ndabasaba gushira mu mwete bavandi, mushire mu mwete mu gutarama, dusengana umwete, mushire mu mwete mu gukora mu buzima busanzwe, mushire mu mwete mu byanyu. Yavuze ngo umurimo werekejeho amaboko yawe ugire gute? Umurimo werekejeho amaboko ugire gute? Ukorana umwete. Ni byinshi, eka mbabwire urufunguzo rwa kabiri rwitwa ubwenge. Ubwenge nyawa ariko je sinogishobora gico. Ubwenge ko mvuga ubwenge gusa. Timona urufunguzo bita ubwenge. Dufite ikibazo gikomeye cyane. Anko yakoze ikintu mu mwanya numva kinkoze ku mutima. Sinarinzi ko uyu mugabo azi imodoka. Ngizeyo cyo mbona yimzagije imbere yamayi ayifatiranya. Mbona iramwemereye. Ayigejeje.
ariko rero kubera kuko tutazi urufunguzo bita ubwenge, hano huzuye abahungu n'abakobwa n'abagabo n'abagore bicaye batazi imodoka, kandi ntibibujijwe gutunga perimi utaragura imodoka. Hari uwatunze perimi barayimusiza ataragura imodoka. Ntitwa dukoresha ubwenge. Aho hari abantu bicaye hano, ni bande bantu bagerageje gukora ako kantu n'agasari ko kari keza, ni bande bantu bageze mu wa gatandatu secondaire. Oya abazigezemo okay sawa, abageze mu wa gatandatu ntibaronka amadiplome. Abarata ninde murata? Kofi n'umurata. Yes, abarata. Mose uri mu barata? Wigaze kurata kubura ifite. Oya, naringize ngo mbwire abarata, uva ngubwire nimba bararase bwa mbere, ubwa kabiri ndi wasubiramo. Hari umuntu numvise watanze ubonye aravuga ngo yakoreye diplome inshuro 10. Buriya abana bacu dufite ubu baduteje ibibazo, n'abantu bashize mu mwete muke mu kwiga. Yatsindwa rimwe ngo kera njewe ngo iby'amashuri ngo birarangiye. Musubire ku mashuri, mushiremo imbaraga, mushiremo umwete. Reka ko nkareke. Hanyuma rero ibijanye n'ubwenge, tegera mbaye kano kantu ni marasoze, nimuvuge ngo haleluya cyane. Hanyuma ibijanye n'ubwenge, nari mvuze ico kintu kimwe cyo kwiga ibyongereza ibike. Ubu tuhawona hari jambo ry'igifaransa sinzi maze kurikoresha nk'ahantu henshi, ariko namwenda murarizi. Abafaransa bazavuga ngo ava leta ce n'est pas ta. Okay. Aho après ava leta kwanza sinuko. Ava leta ni prematire. Ni prematire. Hinya. Nubango mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe. Ntimabona ngubu ko ndifuza kuja kwiga, ariko ndibikingundiye. Wewe warugifite amahirwe yo kwiga, tubishize mu ubwenge nguje kwiga. Tugomba gutarama ariko cyane tugashoramo n'ubwenge. Agakuru gaciye kuri za WhatsApp, hari umusore wari umuyumbe yari umunyamasengesho n'umusore ngo arangize umunsi umwe ngo agira icyifuzo cyo kujya gusengera ngo umugore, kandi ngo yeko yumva nkamwe abasibateri ngakujya ugifite nawe ari itaje, ngo yamavuga ati ndagiye ku musozi ngiye gusengera umugore. Ngo aragenda ngo agere mu nzira ahita ahura n'inkumi nayo yindi ifite ngo ico kibazo. Kuraje ati ngiye gusengera umugore. Atugende iyo mana ugiye kubwira uyimbwire naje ko mfite ikibazo cy'umugabo. Aratambuka yamagenda aje gusenga, asambwa ati nta kibazo ndayibwira. Ngo yigira imbere nagakuru, asanga ngo igiti kiri kuruzi cumye, namwe mwarakabonye wenda kuri WhatsApp. Ngo amare kuhashika cya giti ngo kiramubwira tese ugiye ati ngiye kubwira Imana ibibazo mfite nkeneye umugore. Ati ndetse nahuye n'undi muntu nawe aranduma. Igiti kiramubwira ngo nanje umbarize Imana kuko ino kuma tuye ku mazi. Ati sawa ndashitse. Ngo yigira imbere yinjiye mu ishamba, ngo ahurira n'intare. Ngo ahure n'intare iramufata ngo igiye kumurya. Arebye ati nyaboneka banzu reke kunjya. Hari abantu bantumye ngiye kubwira Imana ibibazo. Mfite ikibazo cyanje cyo kubura umugore, kagera n'ikibazo cy'umukobwa wantumye ubuza umugabo, kagera n'ikibazo cy'igiti. None ga reka. Intare nayo iramubwira ati sawa mva nanje nguhu ubutumwa. Ugenda umbwirira Imana ko nshonje. Gerageze impumuhigo. Ati sawa ndabushitse ubutumwa. Ngo yamaje ku musozi aje gusenga. Ngo amaye gushika ku musozi asenga, Imana yamubwira ati tegera ikibazo cyawe cyari cyasubijwe nuko utabimenye. Ugende umukobwa muzasagura bwa mbere niwe mugore wawe. Hanyuma icyagiti naco uzagenda ukibwire ko umuntu bazahura wa mbere azacukure yimba kuremo inzahabu kigira amahoro kandi azijanire. Hanyuma intare
uzayibwire ngo umuntu muzahura ubugira kabiri azaba adafite ubwenge uzamurye. Wa muhungu reka nsoza akandi aragiye ahuye na wa mukobwa ati Imana yambwiye ngo umuntu muzahura bwa mbere niwe mugabo wawe muzashakana. Wa mukobwa ati niwe wega, ati niwe twahuye. Wa muhungu otoya itonde ndacyafite ubutumwa bw'igiti. Aragiye abwiye igiti ati Imana yambwiye ngo ni wewe nubona umuntu gusa azacukure akuremo inzahabu ubuzima buzatangira bubi. Igiti kiramubwira ngo ni wewe ugomba gukuramo inzahabu nta wundi. Atoya ndacyafite ubutumwa bw'intare. Ngo arangize yamazamuka ngo ndakubwira intare ngo ashike ku ntare. Aravuga ngo Imana yambwiye ngo umuntu muzahura ubugira kabiri uzamuryaza batagira ubwenge. Intare yamvuga ati aho ni wewe tukivuye hano ndakuriye. Bavandi tegera mbabwire, iyi ni chance ya nyuma Imana ibahaye. Bahungu muri muri gushaka abagore ya ku musozi siyo bari, mugaruke bari hano muri caranye ni bano. Ngo utamushu ko murabasiga ni bano muri mukubabona. Ikindi naco nimuvuge ngo haleluya cyane. Ubutunzi Imana iziduha amakaziyo menshi y'ubutunzi tukanarwa kubikoresha. Buriya ubu wompa imodoka mbabwirega amakuru, uwompa imodoka niho nari mvuga uriya mugabo nayishembera ingata kandi namwe ndabizi ko ariko gangu kanje kigeze kuzana ikinga karancokoza ati ngai nawe ngutwara karisha ukakama karigira nawe ngawe nawe muze ati ngaba mumpa ingata norgikorera ko sinoritwara ngo tujane na kuni musi nta makuru narinzi. Hari umotari wa mu rusengero nisenge naho yakigishiye moto tugera kuri moto ati nimwe ngabampa ati ndagukubita ibitangaza biraba kurera kwica ngo bayigahe mbona karayakije. Ubu nyine hari umugabo wambuye ngo karamurembeje ngo azoruhuka kamwigishije imodoka. Ariko ivyo byose nje vyewe pi bavandi iyi niyo kazi Imana ibahaye. Mwijire mu bintu mwige. Si ibi bihe turimo ntabwo ari biga. Kera bageze batubwira ngo kudandaza ni icyaha, gukora ibi ni icyaha. Mufungura amabrancheri, muje mu maduka, mukoresha ubwenge, mwige mu modokari, duhindure imitwe yacu wahinduke. Buriya ikintu kitwishe ibitekerezo bibi biza bigutuza utari ukwiriye gutura. Moni kirisa amen. Uzi ibintu byinshi ibitekerezo bibi bigutuza ahantu utari ukwiriye gutura. Ariko iyo uhinduye ibitekerezo bikugira ubundi muntu utari ukwiriye kuba w'igitangazo. Sozereje kuri kano kantu umugore naramubabwiye ngira ngo nimwe nababwiye rufunguzo rwa gatatu ndeke kuvuga uwo mugore. Ni umugore nawe wakoze akantu k'ubwenge ubu sinzi ko hari aboboneka bo bikora. Wagize ikibazo cy'abashitsi bamwijirana nta bintu afite ngo arangiza ahita yiruka ku biti cyayi cya Mukaru ngo agikubite bari batanu ngo yama ababwira ati bavandi mwihangane muri kino cyayi natetse isukari yashize igikombe kimwe ntakirunze none guhura naco yihangane ikomeza umugabo ngo barangize kumbe byose nta n'isukari nta gikombe na kimwe cyarimo isukari ngo basome gutya. Umwe ngo asome araceceka ati nije ugize wa mwako, undi ngo asome ati nije uhuye na cakibazo, undi ngo asome baraceceka ngo bagere mu nzira bagiye ati yeme. Umwe yarabacokoza ati burya bwa buhanya bazavuga ba kwisaha ati nije uhuye na cagikombe. Undi yamavuga ati dore ukukeneye ngo mvuga amakuru. Undi nawe ati ndabizi ko murashaka ngo amakuru. Undi tije wasimbabwira uwanyuma ariko mwaretse guseza umugore w'abandi ko nje nacecetse bose basanga bamwe kitari mu isukari. Ivyo bizakora umuntu w'umunyabwenge. Namoni kirisa amen. Soza urufunguruzo rwa gatatu okay. Gansoze urufunguzo rwa gatatu igo sindutindaho mutegere nsoze nje kujambo ryanje. Urufunguzo rwa gatatu sindutindaho
n'urufunguzo bita gutanga muri ino generation yacu y'abasore. Iyo ntibaho ntukanayivuge ntukanayitindeho. Birababaje bavandi, hano twasubiye mu makanisa yanyu mwese tukajya kubaza uko mukora Imana. Abajene batanga igira 10 ni bake hano, ni bake cyane. Ndabakangurira gukora, dukore mu buryo bw'umubiri, dukore no mu buryo bw'umwuka. Nari kubabwira hano mu gukora, nicyo cyatumye mbabwira ngo muzasabize inyigisho. Harimo ingaruka 20 nziza zo gukora, ingaruka 20 nziza zo gukora. Iyo wakoze hari ingaruka nziza 20 uhura nazo zo gukora. Uzikeneye ndaza kuzimuheza dusohotse. Hanyuma urufunguzo rugira 4 n'urufunguzo rwitwa igihe. Buriya igihe gifasha ibintu byinshi. Ndashobora kucita professeur. Igihe ni umwigisha mukuru wa kaminuza. Igihe kigasaka kikaba umuyobozi. Igihe kigasaka kikaba inzira. Nakivuga ibintu byinshi. Hari igihe kigutereka mu bukene ukabura ijambo, inshuti zikakuvaho, abantu bose bakagusiga. Bwaca undi munsi kikama kiguterwa kikagutereka mu ifaranga, abantu bakagushaka ubushuti bose, bikarangira wenda mubaye inshuti cyangwa mutazibaye. Umva mbabwire, ufite ibihe waciyemo. Narizi ko mvuga kuri kino gihe ngavuga utuntu ngatungahe, ariko sinki dutinzeho kubera iminota bambaye ngira ngo nyubayirize. Umva ngubwire, hari igihe wahuye naco, hari n'ikindi gihe uhagazemo. Ariko ikintu kibabaje ni uguhura n'igihe kibi wakivamo ukananirwa kumenya ko wavuye mu gihe kibi. Ndashimira umushumba Ndagaho yabwirije ku rusengero wacu aho nyoboye ngo arangize, arambwira ngo arankorera ivuga butumwa ngo nje nyine ngo kuwa mbere abakristo batasha, ngo arangize arantwara ahantu twicaye. Nari ngiye kumwicaza, niwe yahereye inyigisho ya mbere. Arambwira ati ahantu ugiye kunyicaza saho kwicago, mu bibanza abagabo bo kwicaramo kino ntikirimo, kurayo. Ati ryo ni isomo rya mbere, ufite ubuyobozi aha uza wicara bite byaho, tugasoye kwicara singasoye kuhagusanga. Mba ndarifashe iryo somo. Irya kabiri arambwira ngo nguza wambara neza kuwa mbere ngo kurusha ku cyumweru, ngo ku cyumweru uri mu buyoboye uza wambara nyine naho wambare neza, ndi wamurengesha ngo wambare nabi. Ariko kuwa mbere uhura n'abandi bantu bakuzi nk'umuyobozi ariko batakuzi icyo ukora. Ati ngubu hano tugiye burashobora guhura na buramatari, kubu wo guhamagara ukamubwira se ngo banza urinde subira muri yango nje gushama ikirato. Za wambara neza kuwa mbere kuruta kwambara ku cyumweru. Nako ndagafata numva karakomeye. Bavandi, hari ibihe waciyemo, hari ibihe byakugoye, hari ibihe byaremereye ubuzima bwawe. Umva ngubwire, bibwira Imana irabishoboye kubigukuramo. Vuga kandi igihe kikuremerereye ukibwira Imana utakibabariye. Nimuzamure ibiganza mvuge kino kintu, nimuvuge ngo haleluya cyane. Ndibuka uyu musore Bartimayo yari afite ikibazo cy'ubuhumyi, kikinza ngo makubabwira tintahe yaje. Ariko Bartimayo kugira ngo akivemo ntabwo yakoresheje volume nke mu kwamiriza. Yatangiye kwamiriza batangira gufata ngakanwa, ngo bafata akanwa bari hazamura. Tugatuze kwamiriza ico gihe kibi kikuriyo kitarakuvaho. Tugatuze kwamiriza igihe kibi kikuriyo kitarakuvaho. Urufunguzo rwa kangahe? Rwa gatanu. Urufunguzo rwa gatanu. Hanyuma urufunguzo rwa gatanu no kwimenya. Ako kantu ko kwimenya na kantu gakomeye cyane, gusa sindi bugatindeho. Ariko dufite ikibazo cy'abantu batarimenya. Ngiki ni niki kintu cyadukwegeye mu bintu bituma tunanirwa n'amashuri. Ngiye kuvuga kano kantu kubera kutimenya. Umuntu wenda ushoboye gusa turi imbaho,
wamara akamara kujana ku mashuri nguje kwiga physique France maths histoire amakuru 10 kandi wari ufite mu mutwe gusa ubushobozi bwo gusatura imbaho. Ade mwitonde ntituje mu mwuka cyane nkeneye ngo mbanze ndeme ubuzima mu mitima yanyu. Ikindi ukabura umuntu wenda warushoboye kuba umutayeri warangiza ukama wiruka ngo ugiye kwiga ngo lettre umutayeri ibintu bidahuye. Twabuze orientation, twariyobewe aho tumaze no gukurira tubimenye. Timwicaza abavyeyi ngo mubabwire ngo jewe numva buriya impava abazungu baturusha ubwenge ntibaza bakurungira. Hari umuzungu wigeze kutwigisha kuduha seminari y'amatuwe ngo nje ngo ndumbu dogiteri ngo mugwandiko ngo gwa Timotheo ngo wa kabiri ngo gusa kandi si runini ariko kama ngo mu bitabo 60 ngo na 6 ngo nibindi by'inyongezo ngo byose ngo ndabizi. Ariko nyabu namenya capacity yawe, umenye nico wiga, menye uko ugaburira ubwonko bwawe, umenye uko bungana, umenye nico bukunze. Timonikiriza amen. Timonikiriza amen. Impamvu abantu benshi tutageze ni kuza twari dushaka kugeraho byinshi nuko twahaye ubwonko ibyo kujya bitari bwabyo turaburusha. Ubwonko bwararushe ntibwemera no gufata ibindi. Ntabwo bukikwemerera kugira kurya wumva kanwa hariho ibintu bimwe kadashaka akavuga ngo guko ndumva bino bintu ndabishaka sinshaka indagara. Ubwonko nawe ni wowe ubutorera gusa nuko utabuvugira. Wimenye nimba ukwiriye kuba umushoferi cyangwa nimba ukwiriye kuba nde wiyoriyante ujane munane yawe. Nutimenya bizakugora urwo rufunguzo kugira ngo usingire umugisha ni ikibazo. Akanyuma kwemerwa n'Imana ukemerwa n'abantu. Tugomba kwemerwa n'Imana tukemerwa n'abantu. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi cyabase ubuzima bwacu. Ukamvuga gusa ngo nje narakishijwe ngo guhuza n'abariya ngo ntaco bitwaye ngo bariya ngo bantwaye iki ngoya ngo nje narakishijwe. Buriya nimba wumva ko afata urugendo rwo kuja ku Mana aho muturanye batakwemera, aho muvugana batakwemera, aho mubana batakwemera, ntabwo urugendo urarutora. Igitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniel igice cya 5:14 haravuga gute numvise bakuvuga ku mwuka w'Imana uri muri wewe n'ubwenge n'ubuhanga no kwitegereza. Kandi abo bavuze ngo numvise bakuvuga n'abantu babaje amateka bamenya ngo ibyo yakoranye na basekuruza. Daniel ngo aremegwa muri ico gihugu yararimo baramwemera, Imana nayo iramwemera. Niyo mpamvu zamwumva ngo cyagiye habayo gahunda yo kumushira mu rwobo. Daniel yaravuze ati ntaco bitwaye, sinacumuye ku mwami, tubanye neza n'Imana yo mu ijuru ntaco nayitwaye. Rero tugomba gushakisha ubukristo bwemerwa mu bantu no ku Mana bakatwemera. Nimwo kwikiriza amen. Timwo kwikiriza amen. Ariko twebwe ngo twihebeye Imana ngo hariho bazaba ngo turudufu twa Yesu. Imana ntikunda igifu. Tano umunyabwenge ukunda igifu. Sulemani yaravuze ngo agomba kuja mu isekuru kikanoga twagihura bakakinoza. Higifu gatoya muramba bari ni na sizi ko ari n'ugifite. Uzarebe iyo umuntu yabyaye umwana udakwije ubwenge ntabwo yikubabaza. None kikubabaje wumva wakirengurira ku Mana. Oya tugomba kuba abanyabwenge. Nimunikirize amen. Oya nimunikirize amen. Tugomba kuba abanyabwenge. Navuze ibintu biremerereye ubwenge bwanyu. Na mwari mwiteze ko dutangaza haleluya nyinshi. Ariko nari nkeneye ngo mbabwire ngo tugerageze dushaka ifunguzo zishobora kutugeza ku migisha yacu. Umugisha wawe ntutekereze ko ari mu mawombi gusa. Umugisha wawe urashobora kuba wihishe muri ville. Umugisha wawe urashobora kuba wihishe muri boulangerie. Umugisha wawe urashobora kuba wihishe muri cafetaria. Umugisha wawe urashobora kuba wihishe mu gucuruza amazi akonje.
umugisha wawe urashobora kuba wihishe sinzi urashobora kuba wihishe mu bushoferi. Ioriente, fata akanya ko kwitekerezaho, fata akanya ko kumenya icyo ugomba gukora. Nsoza nimunikiriza amen, nimuvuye ngo haleluya cyane. Muri imiryango 10 nababwiye tuvoma nk'umugisha, ni imiryango yoroshe cyane. Shaka kwinginga abavandimwe bayoboye gatatu no kubaha recommandation, kubasaba n'ubusabe no gutanga recommandation. Imiryango 10 dushobora kubonera nk'umugisha, kuvoma nk'umugisha, yanditse muri Matayo 25 murongo wa 30. Yoroshe. Uwa mbere bavuga ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranambika, nari mfunzwe muransura, nari ndwaye muransura, n'iyindi yose rero kumanuka. Rero gusirimba hano no gusengera amahitaje no kubwiriza kumpambwiriza ntibihagije, bikeneye ko twinjira muri uyu muryango tukagira icyo dukora. Hanyuma timuvuge ngo haleluya cyane. Oya, nimuvuge ngo haleluya cyane. Muri bimwe bituma tuba hasi cyane ni ukudakora ibyo. Perezida w'abayumbi uzategura gatatu kamwe mudutangarize akandu gato, umuntu wese azaze mu gatatu gusenga. Umugati wa make hano nangahe? Thanks. Umuntu wese azagura umugati wa 500 w'igihumbi ntacyo bitwaye. Umuntu wese azagura umugati w'igihumbi awusengane kuwa gatatu. Mwese abazoza abazita amateraniro kuwa gatatu muzandike no kumbuga. Umuntu wese azasengana imigati. Nigeze kubikora ku rusengero nyewe hari ndahaguruka ndavuga gatuti ku cyumweru umuntu nimba ufite abana 10 mu nzu uzosengana isashe irimo imigati 10, buri umwana n'umugati na nyina na se n'umugati. Mama n'umuntu umwe yamavuga yicariye ngo we kwa pastor ngo kuriya ngiyo migati ngo azoyimara. Donc iwahita yumva kera ko ngiye kurya, kera navyibushe nabakiranye. No musayizana barayizana, twararunze imigati imbere y'agatuti ruzura ngo yuzure. Ndahaguruka ndababwira ati cone n'abatuma imigati nike muhaguruke, ngabura ekipe 3. Ekipe imwe mwafata imigati n'aya mafaranga barunza aho mugura amavoka muje mu bitaro, mugende muje kureba abarwayi, mababwire ko umuryango wa Pisima abakunda Imana babatekereje munabasengere. Groupe ya kabiri muraja muri centrale, mugende mushike naho mubabwire munabasengere. Groupe ya gatatu muraja muri peje mugasho gasanzwe. Cyane nagiye muri ibyo bya mpimba na gasho, narabwirije muri mpimba mu minota itarenze 10 ngo ndangize. Umwambwira icyaha yari afite gikomeye ngo ashira cyumweru kimwe, mbona raje yari asigaranye nimero zanje yazanditse ati bamfunguye, ati nuba bosize muri prison ko baravuga ngo hari umuvugishwa waciye hano ukomeye ntibazi yo yagiye. Uwa utegeka ibintu buriya nubu bazi ko twakoze ikintu kiremere. Agatatu twoza n'imigati twarangiza bamwe bakaja kubitara abandi bakaja muri prison, twaba twinjiye mu muryango wo kuvoma umugisha kandi nikiyumbe cyamenyekana hani Bujumbura. Nimuvuye ngo haleluya cyane. Apana, tugomba gusenga kandi n'ibyo tukabikora. Nakaroro gato yantanze ndasoje ikiciga twasomye ni kirekire ariko nsozereje kuri iri jambo. Izi nkuru za Yakobo zisozerejeho babwiye kano kandu pastor. Yakobo amateka ye arenganya umugisha wa muvandimwe we akaja iriya kwa Labani akaragira nawe bakamurenganya bakamwishura ico yari yakoze, akaragirira umugore bakamuheza utari we. Ico singitinda ariko nagira ngo mabwire ikintu kimwe ageze kuri Jaboke kandi kikubere isomo urijane uyu mwaka uzorangira waho cibazaho. Ageze kuri Jaboke ngo yambutse abana n'ibintu n'abagore baragenda. Kubera ikiwe yatinye kwambuka, atinya kwambuka kubera gutinya iyashagiwe Esau, kandi nta kindi yari tinyi naka kana yatinye kwambuka mu gihugu ngo yambukane izina Esau yajanye. Ega yagiye ari Esau yaragarutse kandi ari Esau. Donge atekereza ukuntu ba Esau babiri bazabana, aravuga ngo ahazavuka intambara, ngomba kurara Jaboke ngava nguweho rino zina
ngo araharara, niwo marayika yamusanze barakirana, aramubwira ngo singurekura utambaye umugisha, singurekura utampezagiye, singurekura utanambuye iri zina, singurekura iri zina Esawu ritavuyeho. Hanyuma ngo arangiza aramubaza ngo ese witwa nde? Amuhaye examen test ntoya, witwa nde? Yarakeneye ngo yumve ko amubwira kujya, yabwiye Seti nitwa Esawu. Ngo arangiza aramubwira ngo nitwa Yakobo. Aramubwira ngo urabitoye, ndukititswe Yakobo, uhere none wiswe Israheli, uhawe isezerano ry'ibihe bitazashira. Urashobora kumaza umwaka umaranye izina ritari ryawe. Nako kandi umuntu nakambwirira umuntu begeranye, mubwire ngo urashobora kubugiye gusoza umwaka umaranye izina ritari ryawe. Ko muhamutinya kubwirana, urashobora kubusoje umwaka umaranye izina ritari ryawe. Swat wise umusenzi utariwe, swat wise umuvuga butumwa utariwe, wise umuntu wamenye Imana utariwe. Bavandimwe, nimuhindukire mwambura amazina y'abandi kugira ngo turonke imigisha yacu. Hari imigisha Imana iduteganyiriza tugomba kuronka. Narababwiye abo twaganiriye ejo bundi, hari imigisha 8,000 iri muri Bibiliya yanditse ku bwawe. Niwambura izina ry'abandi imigisha 8,000 uzayigeraho. Imana ibafashe kandi Imana ibagire neza. Amen. Kazi muvuga butumwa wacu wa mbere. Reka dusome ijambo ry'Imana. Timoteyo wa kabiri igice cya 2 umurongo wa 19. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 19. Bibiliya iravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana rucahagaze rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Dusubiremo. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracahagaze rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo umwami turagushimiye, duhimbaje imbaraga zawe zikomeye zarekeye ubugingo muri twe uyu munsi wa none. Hari ababwambuwe ariko twe turaha turagushimiye kuko twarinzwe n'ukuboko kwawe. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, bane natwe dufashe mwami, havugwe ibyo wateguye uhereye kera, natwe tuzumve ko bivuye mu ijuru, bigira bituvana naho zatugeza ku kuboko kwawe gukomeye. Asandi kuko uri kumwe natwe muri aka kanya mu izina rya Yesu. Amen. Dushimiye Imana itugiriye neza uyu mugoroba, tukaba turaha muri iki kibanza. Rero Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Turashimira abayobozi b'abayumbe baduhaye uyu mwanya. Iyo abantu bayoboye umurimo nibo bazamenya ibiwukwiriye, nibo bazamenya bakwiye kuvuga. Ubushize nabonye umuntu ambaza ico kibazo, nari ndangije nshoje manda hariya i Musasa, ndimo mpeza uwacu ariko nyine hari mu miteguro, ngo mare ndamubwira ati ngiye kuguha umwanya ariko uzompere naka umwanya. Nawe yari yicaye aho, uyu mugabo asabye iminsi ariko twamuburiye umwanya. None rero Gauzi aranje nk'umuntu w'umugabo monera umwanya, ahita tubasata ariko ubundi nyine kugira ngo abantu basabe tibahabwa umwanya, ubundi muturenganyiriza iki? Wowe wacu ahita musubiza. Je nari nkiri perezida yiri umuyobozi ntuzi uvuga ibintu byose, yama musubiza ata okay.
nyine muba mwaratuyoboye kugira ngo tumenye abo twoha agatuti n'abandi tutogaheza. Ibyo mwadushiriyeho nibyo twise dusanga udakwiye kubwiriza. Gusa turakuba uzugenda ubwirize ararigarura nk'umuntu w'umugabo, ariko nyine amwemeza ko icyo baduhamagara ari cyo twakoze. Abayobozi rero b'umurimo kuba baduhaye umwanya tubihaye agaciro cyane, urumva ko hari abazabisaba ntibabibone, twebwe twabyifujije kandi tukabihabwa. Turabashimiye cyane, Imana ibagirire neza. Dushimiye n'abashumba twateranye ba hano mu Ndego ndetse n'abavuye